Pemirsa harga beras dawek sawetara rahinane lintang kauningin nyansan nincap. Kahanan punika mawasana majeng krama sanin wenang genah penggilingan padi oneng. Santukan pengarsan beras selip ring penggilingan alami saking kramane sayan ngagengang. Krama sane nuwenang genah penggilingan padi Arifin Mawasang. Pengarsan beras slip kauningin nincap dawak sautara rahina ukuran. Roh mangkin paketandane sida madolan sautara langkungan 500 kg nyabran rahina. Sayang sarang sadurungyane wanta sida madolan 1 kilo rahina. Pengarsan krama nincap santukan arga beras ring pasaran dahat nincap antuk maundagan asa punika taler ring arga beras selipan kauningin wantah 13 tali a kilogram dan ngowohin akehan konsumen beras selipan ring pengilingan katanya rauh saking kramo kota Amlapura tumbuh muyah saraya dan ngowohin konsumen merasa oneng ngajeng saking beras selipan keterkayang sangkaning sampun sarahina kajeng dur nenten medaging pengawet Eka Parananda Bali Pos.